Good news para kareng Fernandinos. May kasundo yung San Fernando LGU at SMDC para king Bayong Access Road, Amanuglong, king Pascuhan Road at Kalulot Centro Avenue. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Maya pabalita kareng Fernandino, pinirman niya ngening Lunes, June 9, 2025 ing pamikasundo pilataning City Government ng San Fernando at ning SM Development Corporation o SMDC para king pamanalakad ning Bayong Service o Access Road, Amanuglong king Pascuhan Road at Kalulot Centro Avenue. Pasalamat kay Mayor Vilma Caluwag king inampang ning SMDC a donasyon a 9,328 square meters ning karelang Pibanjan king Barangay del Carmen aparti ning dating Pascuhan Village. Ing gabon na iti gamitan niya king pamanalakad ning Bayong Service Road. Api ning Aldo naninitang mi pagpirma tamo MOA signing na do-donate na ning SMDC itang access road tamo king Pascuhan at funded ne kapamilatan da ri Congressman, Senior Deputy Speaker Congressman Dong at syempre king south ng incoming Congresswoman Mika Gonzales. Ing dala na ating kabang 1.25 kilometers, asahan niyang magpaldan king pulayin na ning trapiko at mamye mas mabilis sa ruta para kareng motorista. Wow, api nining malwata ng paninayan and finally, may ganap ne at atintan ng ipakit na deed of donation king national government at ita makaredy niya kanyan ing pondo. Uling itamo, mo talaga yung paninayan da, itang deed of donation. Uling kailangan niya talaga ito. Itang dala na ita uling baluta mo patindi ng patindi ing traffic. So, maragul yung kasaupan ini kaya Ciudad San Fernando, mo kaya di Ciudad San Fernando nung Bapilog Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.